اما بحثا دو خودوان روجاوای کردستان سرکفتی بکن یک جوان روج لقمان احمیه خوندبانا بشا ویجی بویه لباجار قامش لی روجاوای کردستان کاری بو پلیا حری بلند بدست خواه بینه او جی صد جسدیه روج لقمان احمه دخوازد پیش روج ده راگاندینه بخوینه بله خوندوان ادن یا سرکفتی لوجین عبدالرحیم صاهره جگونده گندکه یشلال یدبرا آلیانه لگرکه لگه او جی پلیا صد جسدی دخوندنا بکالوریا ایده بدست خستیه لوجین بش زانستی لدبستانا گنده دیرونا آغی خوندیه دخوازه ده پیش روج ده ببه بزیشک نها روجو لوجين حرزو راس جا قامشلوي وهروها جا جركيلجي لقلمنا روجو ام بيجن لوجين دما وخوشبه بيروز به سركفتنا وكو صد جسدي بدس خواني از خوازم جروج دست بكم روج بيروز بلتا زحمتين البيشا وتشبون بتايبتي جيكو خواندنك بكردية جي حتى أصلا كوان بحسب كان يعني كان صار كوا بعربي خوانت بش رجنف كذا ون بكردي بخوينن وسركفتنا كأوقاسي بدسينا جنباش دستك سباسيات جي دكم براستي يعني كنا بزمان دايك تجاري زحمتي تتني يعني جبركو دستك ده المال جي بزمان خوشتان زمان دايكامي ام سربي زمان علمينا ام رابونت زحمتي تتنغو وشوا ايغو يعني حج زمان دايكا خابك وكاربه بفيش بكيرو بلاي حدي بلين بدست بخا اف چند سال تبو كردي دخواند روش اف هما جربا ششاد از كردي خوينم حقانها دل زاننگه خواند يعني جي بيشي جد بستاني با حتى نزانگه روجاوا لا بستاني جد بستاني با اها باشه روج نها كو ام بحسب كن جداهي دنابرا خوندنا كردي وخوندنا عربي ده تشابو زحمتين كود خوندنا عربي ذهبون وين كود كردي جي ذهبون كو ام بحسب كن شوية خوندنا عربي حتى صف رفع بينجا تاني مخوندي يعني زيادة زحمتية وينادي دنا بس تشاوب يعني زماني دايكا ما جي زماني يعني تشيتر جبوا خوشتر بو كل خوش بو يعني أو جمر وقت خونة كيهوكو أم بزماني خب آخذن وأم بخوينن وأم شهادة بزماني خوي دايكي بدس بخوين باشا از هرم جم لوجين تلقلمب لوجين دما تخوش با تج قركي لقل قلمنا بيروز با كوتا ام بيجن لا صدياني از خوازم زحمتين كل بيشات دركتن بزانبم چه زحمتي هبون چاوا در باس بو دمباش ماموستا تساو بيربي ماموستا والله والقاسي زحمتي مد كنا خود نادي تنج بركو يعمل مجالك يج كنا بكردي حستكر وزماني كردي اللي كنا جم مجالك يخوش بو جبر بيك دماكم متخونت از جالك كيف خوش بوم دوقتناج بستانت وجرهم بشكي بهناقو بدكر ومدست خند نذكر لمجالك زحمتي تدا ناديته باش از بيجم هر دبكالوريا دو خان هاون بكالوريا دي كم دركتن باشه بله فرمو بشتي بكالوريا لوجين از خوازم بزانبم تتخوازه چه بخوينه چه بشه بخوينه لكو داري بخويني ازي زاينجها روج آبادا لقامش لوي بشا بجيش ازي خوينم باشه لوجين از وی پرسیزش جی بکم و از پشرش روش جی بکم هند زانن کل سوریه سیستمک به وی آوای های کو بکالوریا دما کو تخوان زیا حکومت سوریه اعتراف بیت کرن یعنی جی ام بيجن حتى ني دمكي لزانن جهن دنيا ناب دولتي جو كان بحسب كانوا تي قبول كرن نها هل بجارتنا واج درسن ريفبريا خسرو خوندناوي ويكم وندركتن دا اصلا بكالوريا ايدا ت او يك زحمتي البيشاوا نابا كود دمن بيش داون بخوازن دزانن جهن دن دا بخوينن
مامۆستا دەستپێکێ دا بە بزمانی کوردی خوندیە و کەیفام ژێرە تێ و ئەم تەڤلی بوونا يعني جمع قالكي خوشة إنه أم بزماني خوب خوينن وتشتكي قالكي إنه خوشة أم كبنا زاين جهة وادا بالعكس جي عربي الجمع خوشترى جي أبناء إنه يك كبي زاين جهة زماني خدا وتبلي زاين جهة خوبي باش از بێژم تکەسێکە وەرزیشمانیژی أري باشە دچ بەشیدە أب 3 سالة از فوتبولي كرة القدم دليزم و tu دوێ دەرەژی گەلێکیژی هاتیە من هەندێک وێنەیە تەدیتن أري باش gelekî baş e roj te gotibû ez xwazim di pêşerojê de bibime raghandkar rojnemevan ez xwazim bizanim ji ber çi te ew qasî hej raghandinê dike ez raghandinê dikim karê raghandinê gelkî kêfam jêr tê û ji bo ku ez bikaribim doza gelê xwe û êşên gelê xwe bigînim dinyayê û her wiha pêşketinê ku hemû dinyayê jî çêk doz bigînim gelê xwe û ez yani wek vê ez pêdakê baş li gelê xwe bikim. yani ev ne bandora bavê te ku berdev kêre veberiya xwe sere ew bi xwe tu dixwazî Na ez destpêkê tîjê dikim. gelekî baş e ez gelekî spasiya dikim bi hêviya serkeftinên bêhtir ku di demên pêş de jî tişta hûn bixwazin beşa ku hûn bixwazin jî her em bêjin bi dilê we be hûn jî her serkeftî bin duwan beşa de li gel me bû roj û lûceyên lûceyên ji girkêlegê û roj Luqman Ehmê jî ji Qamişloyê hûn gel me bûn gelek spas